Devil Beats. It's a boy fresh. Devil marry my beats. Okateka kijeneti nyarurungi wanaga mungonzi nyarurungi atamanyaka kanyowe nyarurungi mundi kwa mungonzi nyarurungi okateka kijeneti nyarurungi wanaga mungonzi nyarurungi atamanyaka kanyowe nyarurungi mundi kwa mungonzi kayasi kenati kubanza nkakusanga kigaragara yasaba nkumitinge hoti wakisobora batutimumanya mbali wairogwa mutima okumatiza kandi mali konkanyumirwa kimanyiro bayo kasara magezi kikunagara kayasibu mungonzi ngezo nabatendeza baliyo batuswamiro kwefesi basisibire bafunduira amaiso kenete ngonzi zompaire zinyegesezo nyumisisentwire mufoke kaiso okatega kijeneti nyarurungi wanaga mungonzi nyarurungi atamanyaka nkanyowe nyarurungi mundi kwa mungonzi nyarurungi okatega kijeneti nyarurungi wanaga mungonzi nyarurungi atamanyaka nkanyowe nyarurungi. Yes, omurozi wa Kisasa TV nkwenda kutangira ntekanize ntujalike amabara ninyo Julius Kyomuhendo musajja mulisa kando muiha wa wamuli ekizina kino baketa nyarungi kurugama Kayasip rapa Kayasip nkabuli kilongo bagambira pa Kayasip is one of the biggest rappers hano mu Bunyoro era burabota kamukengero taka kengere music ya igitoze ho na nambero kali ha YouTube ha internet ho na YouTube music ya yero rapa Kayasip kilo kinu semero ire munondi mukikaro kya katikara eri munyamasaza ya bagita bat Erika Kumiro yes katika eri mukakumiro kilo kinu kya baraza kabakatale hanu katikara abantu baba baingi muno twagamba leka kilo kinu nateka nze tujalike kya baraza kinu leka tusale abantu bakatikara tunyimyanyimyemu tubaze nabo tulole ebintu ngere bikurubata otaruga nteka nze tujalike kizina kinu nyarurungire kera nakyo kisigale nikitwara mu vibe amawara gira sicho muhendo hatekaniza ajikalire mpumuireho udakika 10 bafande bansaraho bakakuze mwana buladi kiketiro kenete ukamufuna moto twekata turoho nyabakamba kikaba kisima kurukama mukame kiyambaire huyampangire yategekera buli kimu yakwasa jeneti nyarurungi ni kwenye haraba okatega kijeneti nyarurungi wanaga mungonzi nyarurungi atamanyaka nkanyowe nyarurungi mundi kwa mungonzi nyarurungi okatega kijeneti nyarurungi wanaga mungonzi nyarurungi atamanyaka nkanyowe nyarurungi mundi kwa mungonzi nyarurungi. Kitara TV kwegesa kumanyisa Gunu 13. gonja gunu 13 baitu nkusa kusaliraho kandi ogundi Awo 10. amabara gawo nibo Amabala gange banyeta na Maganda Aleni. na Maganda Aleni uli Muganda Ego nyoni mukazi musoga. oli musoga abasoga soko tubalize mu rusogora muki abantu mu rusoga Abantu baidinda kamuli. Bona mbalamusa. bona baramusize Nabahoima. ekiro yepamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera Amabale nayo kukikenga bukenga. ninga kusinga kulemera hati nkwenda oramukira abantu beidinda banka mu rusoga Namusa abantu baidinda kamuli bona mbalamusa ni diskiti yange eyebuyende yensinzi kwenda tubaye kazira ko rusoga obumanyiro busina bo rusoga olwembo lwobusoga obwe akemba ko busoga koli kwenda ako kwenda tueleza abanywani bawo baito musajja wo tomuramukiza namukiza switi wange omubwati Johnson Kyaligonza kwenda tumuhereza akazina Johnson yoko Johnson Kyaligonza akazina kembe nimuha tugende mu akasali nikisasira kazina akagato kabakanyira kanyumo kwambala niko kwenda kumuhereza amabara gawo ninyo alikiriza bone alikirizo bone ati we yiwe bini gonje mye sente zinga gonje muyo 10 3 12 3 10 emu yesiringi 10 yego hatika kuba ni nyenda nka 5 to kunsaliraho nkusaliraho ekiro yepamba ne kiro ya mabala ekire kisinga kulemera mabale abo kwago gazito wa muno ekiro yepamba ne kiro ya mabale ya mabale kulemera muno nkwenda kuwa mukisora mukyo muntu wogo ekibe ikyawo Nindamusa Enoko omubwati.
nkwenda omuherezo obubaro burungirungi obukumuwana nintumira omusajja wange enoka omubwa ati nkumusima muno ayebale kumisa mbeera yindi akurabya kuzo akurolera na kurungi mugaye webale kuteka akurolera kurunga kunteka musenta kunkwata kurungi takutera kwa nyino obusinge bwange karosi be kurungi kana ogende kurungi obutakaga hata omusaka isikika okakurwa akagamba dero omusajja wanga akwemolera kamera naiwe otinis osibiroti nyonda ile kurungi oraire kurungi amabala gawo nyo Mr. Samuel kono bazampo rampara tokalire mako kuli niye mbaza ya okuba ino weteka amehogo na cabbage nkoko muya obwe tebukaikire ekiro ye pamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera ati wesoko kumpea linga mabale ne pamba era byona itisa kilograms tibiswa kwahukana okwazona zile kilo emwe ramukyaho balina banywani bakusakuramu abanywani bayingi ramukyaho cyonka basatu tantandikira abanyone bangi bonkora nabo abali hoima Mr. Sande Julius na Brian White ekando mkyara wao nyina mkyara ati tukutoleze wabo kinunda kuntoleza ati uramutimbaga ine kitara TV kuri Lawrence yo namba nyenda okwendeza omukazi akusanati tinkendeze kuswera bati boko naenda kuswera kwenda kwero mbiri ina kabina ina amaiso gakoto akwenda kusanati tinkuswera kabina kuswera muntu kanko mugiso saba kazina akokusinga kunyimira akabunyoro wabunyoro bwa tobumanyire abakute bumanyire oli bunyoro tindi fani we bizina karosi be kurungi osibirota kurungisa basibirota amabara gawo atugonza mugisa bikuru bata bitakatikara mbere cyaraho ngabulikiro tukweya mpora mukweyiya ekiro ye pamba ne kiro ye mabare kire kisinga kulemera amabale ni kugasinga kulemera ekiro ye pamba ne ya mabare kire kisinga kulemera ekiro ya mabale ne singa kulemera hakiro ye pamba hati oina bantu bakusakura mukyawo baro ramukyawo ndamchanka bayinga babiri namukizo mukazi wange na muzee wange muhereza sana nkwenda mukazi watu muhereza ke akazina keshongoro mukazi wange akarukuosya kweno muhereza akazina kuruga mwa akale akazina kagamba this is love kuruga mwalema katuzinireho nibo tukakenge kurungi nkabaziniro tinkamanye kurungi kamemye ngabe tunkamanyire kale osibe kurungi kale se kandabaze baitu yo kalibo kabali kwatojwaire kiyamahe sokujura tene otini osibiroti nasiba kurungi wasiba kurungi sokujana bakura kamera amabara gawo amabara ni bakewent silver bakewent silver bakira wenke bakihawent omukiga wenyine ori omukiga wenyine omazira kasumiki bunyoro munyonyi kayire munyonzi alagwa ya munu baitu orunyoro tukarwegere kurungi arunyoro kamarunde mere ku rukandema ekiro ye pamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera amabale nguga kusira niga kusinga oina bakusakura mukyawo ndaba nbineyo ino muzee wanje amosa stage muganyi katika radipo naboje banje bindakora nabadipo ekando mukyara wao kazonga aliyo mukayo nawe tayina buzibu tumuramukiye uti omuhereze na kazi na korukiga runyankore muramukize kazi na kyakorukiga kazi na munyimi mutesi gatega chwera onkutere ko kazi nako kategwa Giovanni's yes karosi be kurungi kalise kurungi oli live Akitara TV amabara gawo niwo amabara gange ali nito Gerard ali naitwe Gerard bikuruba tabito oli wanka ndo wachikora kikore kusangwa nka kusanga side zo ku Nagweyo na yeri mukakumiro nkwenda kenge kiro ye pamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera kiro ya mabale niye kusinga kulemera oina bachali bakusakura mukyawo mbina busakura mukyawo uramucyawo tabazi tunyifuza bonane akusemba inkwenda tubehereze nakazi na korunyoro oba korukiga akorunyoro abanyoro bira bakufambanuka kakaterwa wakatire timumanyire bati balifanimanuka nuko kwena otewa tuli katikara kandi kaboko boli katikara kusagenda wa Safe Life Bar okanyumirwa mu director Akim munywani wangamiru nkuramukize Akitara TV ona nambero kali katikara we kurugana kora ngonda kuja kusirimu kaifao mpako kunywaho Safe Life Bar leka mulifani munuka kuruga mabadman crusher katunyimira tekanza tujaliko tarugaho abanyara baye bero muri banyoro muri fani munuka
Swanzi kabale kadora ayabingira bajungu abanyara bayeberungu muri banyaro muri fani munuka abanyara batunzire bunyaro muri fani mwandara kembwa sabayigi muri rabukunkumka Swanzi kabale kadora ayabingira bajungu emito mikoto wamagezi matoita banyoro munswaize bidamu kuzibya bunyore kukoika obo budama kikaki ubusumi bwairo bukama bwa bunyoro bwatinwaga baitu biro binu bobaza bunyoro isano muraru kabale karoniraki muri koko kasoma mahuri amani kabunyoro gakasigara mu byafayo amafuta gaitu bye bye ekitini sakaitu bye bye ebe muhanga gaitu bye bye batuga yaenye muri fakubi abanyara bayebera muri banyoro muri fani munuka abanyara batunzire bunyoro muri fani mwandara kembwa zabayigi muri rabukunkumka Swanzi kabale kadora ayabingira bajungu abanyara bayeberungu muri banyoro muri fani munuka abanyara batunzire bunyoro muri fani mwandara nderi ya kabiri ibara ya kabiri banyita mutagaywa tibakugaya olinzarwa yanka ndi nzarwa ya hano katikala bikuru batabito kutunda ebikaito Museveni aturemeseze kukora peya yenkaito yezingazi nizo kutunda peya yankaito ya mitwale 3 ono zisera abantu sente bakuzikuhezo anti Museveni yagano kugira okuta sente zifune value abantu batugure Museveni ni wakwata sente mali Museveni ayino obuzibu atokumuha bukwenda ki Museveni oyo mugambe Museveni wa Uganda mwe bana mawulire mu mugambe tuli bubi akurora tunura kamera haro mugaye Museveni lwachi muntu nuza mu kamera anti nze ndi muntu wa wansi anti mugambe oli muntu wa hanso edobozi lyenteka waggulu oyo Museveni bambe atuyambe sente za Uganda zongere value nafu abawansi tusobola ofuna mu mugwanga lyaffe ekiro yepamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera ekiro ya mayinja niye kusinga kulemera wena bachali babakusakura mukyawo tewali toyina banywani babo kozi mbuzeko ku search nge mukyawo mukyala wawo mukyala wange yanoba toyina mukazi wamuteraga yakuyukawo nali mukuba nnyo wamwirukawo karosi be kurungi kale tokoma obukwenda bomugamba agaruka nobatadda ngale mugurusi osibira ota sibira kurungi amabara gange banyata toyamos hanu nobakuye katikale kikomande kikunura niho hanu honyine titoyongera mu maisi akwa supu bwe hoire mto yongera mu maisi supu tutera kulimu keje kwasire kwasire yonyine hati ebintu bikuru batabita mpora komanda abantu bakulya mpora nokora kora hati nkwendo mpole yo bansalire chapati nkazingazo okusaka kumpora bakusalezo okwe no mpora buhora hati ekiro yepamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera bakiro ya amabale niye kusinga kulemera ona bachali bakusaka kuramukyawo bachali bange baliyo bayinga ramukyawo nayo brazo wange Daniel nyinayo dadi wange bamweta bya Kabenoni nayo baswenkuru bange akusembayo nyinayo nyokurume beni ekando mukazi wange nayo muramukize bamweto bamweta Kasalini kono bazayibara no rutinirira akwa oyina bayinga abakazi nyina bingi nayo kandi oli musajja mukago kweyiya kalosibe kurungu orunyoto kurumanya ndukenga mukatito amabara gawo Kimbugwe Joseph katika rokora mulimo ntunda sawa na ngato abantu bakusoka zinu zabana bamasomero bakiyagura katono bagula katono hati ezinga kali kezinga ka red kali ako kagumo kanana kandi kala bikuru batabita si bulungi kiri awo olwokubanga bagenda okugula amasomero abantu akasente bali bakanako ngulu ekiro yepamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera awo ndeze sikutegedde ekiro yepamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera yogera olulimi lw'empulira orunyoro nyondi mu runyoro nkubaza orunyoro
kigonze gonzeemu. Ekiro ye pamba ne ekiro ya mabale kile kisinga kulemera. Kiro yaki? Ne yaki? Ne ya pamba. Zonna ziba kiro. Nze sebo ntegere. Halo sibe kuru. Kwego. Muzee, niwe kunsabe namba yesimu. Amabara gawo. Serubiri John. Yawa. Serubiri John. Serubiri tugumisirizaho nyabo. Oli stead amabara gawo. Serubiri John. Osebirot. Kurungi muno. Gatikaro kora mulimo. Katikaro. Mba musubuzi wa produce. Mba bishop wecherezi cha Kristo. Okay, bishop wecherezi cha Kristo kanisa. Iramizo dini mpya kaizire. Mukora biki? Tusabira abantu ne bakiro mwe bali ya Kristo. Timukubafera bufera. Titubafera okujja live abararu bakukira buli kimu kyona. Abararu akira. Abararu abesira street tugenda. Mubalete tubasabire mukama bakize mukama ni wasumurura. Kiro ye pamba ne kiro ye mabale kile kisinga kulemera. Zona zikulemera kuingana inga nabukanga zona ziri kiro. Oina abantu bokusakura mutya. Ego. Ramutya. Nkuramutya musomesa wange musitamtyabwa. Nkuramutya Fred Sechiwere na management yange yona. Oina kankwa kazina akasinga kunyumira kedina akorinyo. Akazina akorinyo. Akakuteka mu mood. Akorinyo bwaho obwo. Toko bukenga. Tiko bukenga. Alosi bekurungu. Kale bambiro. Ivar. Iya kabiri. Banyita Mutagaywa. Tibakugaya. Oli nzarwa yanka. Ndi nzarwa ya hano Katikala. Bikuru batabito kutunda ebikaito. Museveni atulemeseze kukora. Peya yenkaito yezingazi nizo kutunda. Peya yankaito ya mitwale 3. Ono zisera abantu sente bakuzikuhezo. Anti Museveni yagano kugira okuta sente zifune value abantu batugure. Museveni ni wakwata sente. Mali. Museveni alina obuzibu. Atokumuha bukwenda ki Museveni oyo. Museveni oyo mugambe. Museveni wa Uganda. Mwe banamawulire mu mugambe. Tuli bubi. Akurora tunura kamera haro mugaye Museveni. Lwachi muntu nuza mu kamera anti nze ndi muntu wa wansi. Anti mugambe oli muntu wa hanso ko edobozi lyenteka waggulu. Oyo Museveni bambe atuyambe sente za Uganda zongere value nafu abawansi tusobola ofuna mu mugwanga lyaffe. Ekiro ye pamba ne kiro ya mabale kile kisinga kulemera. Ekiro ya mayinja niye kusinga kulemera. Wena bachali baba kusakura mukyawo. Tewali. Toina banywani babo. Kozi mbuzeko ku search. Nge mukyawo mukyala wawo. Mukyala wange. Mukyala wange yanoba. Toina mukazi. Wamuteraga yakuyukawo. Nali mukuba nnyo. Wamwirukawo. Karosi be kurungu. Kale. Toko mu bukwenda bo mugamba agaruka. No batadda. Ngale. Yesebo. Osebirota. Kurungi sebo. Amabara gawo. Amabara ni waju na Zakaria. Zakaria. Yes. Okutunda mukene. Tunda mukene. Bagamba mutekamu omusenyi ne gwe yongera kulemera. Bakudupa mukene murungi. Busa musenyi. Busa mu musenyi. Mugenda naka no mutu naliya mukene gona ni berera mali mu musenyi kiki. Busa obuzibu mukene bosanga harimo musenyi babyanikire kubi. Bayite bajyanika habutimba. Babuteka bateka bitimba habinyasi. Nibateka ho mukene nibagwanura kurungi. Ekiro ye pamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera. Mabani go gasinga kuremera. Kandi kakoba yaba epamba na mukene ne kiro ye pamba ne kiro ya mukene kire kusinga kulemera. Mukene zibara kuremera kusinga pamba. Koda mukyawo banywani bawo. Banywani bange mbaramukize bakora habu abanywani bange ba mukene ja stasi muramukize. Ba makanika mbaramukize muitanzige. Oli wa muitanzige? Nyondi wakatikara hano. Baitu makanika wa muitanzige muramukize. Akusemba mukazi wawe. Benison muramukize. Madamu wange tumuhereza akazina na Janet muramukize. Tumuhereza akazina baitu akorunyoro aba urukiga. Aba urunyankole. Orunyankore. Akazina madamu wawe akakusaka munyumira. Madamu ne muhereza akazina ka Tindatine. Tindatine. Mariam. Yes. Nikakusinga kwenda kakeira. Ako ni kwenda kaira ko kakuru ako ni kayenda muno. Kale kamunyumire. Nipsima ruhanga, nipsima mwanogo, nipsima rukwerogo, nipsima murungi. Nipsima ruhanga, nipsima mwanogo, nipsima rukwerogo. Nipsima hanga, nipsima mwanogo, nipsima rukwerogo, nipsima murungi.
atwaire obuswere Ruhanga nitusima omwana nitusima rukwero nitusima mulungu atwaire ruzaro Ruhanga nitusima omwana nitusima rukwero nitusima mulungu degree tujwaire Ruhanga nitusima omwana nitusima rukwero nitusima mulungu Kurongisebo amabara gawo amabara bakunyita Badman King oli Badman Badman toli Goodman oli Badman ndi muzini ozina buzina nkaki inyizina Runyoro Ruganda byona mbitera Rutoro soko tuhereza akapera ke kizina kyawo kyona ene sawo yakora era sawo yakurumba kiba kyakulya ene sawo yongere mu amani kankono omuzindaro wekwatira terese vibe wawo tereka kusembeza muno tuweze vibe ene sawo yakora era sawo yakurumba bwe kiba kyakulya ene sawo yakufumba so cyenda kade ko kutura mu kifo cyo kwenda tule tugezebo kubola stage abantu no bagamba bakuterere mu ngaro mutandikani muyimbani munterama amani vibe ya amani muno yes kandi ko kaire ko ukora kandi ko kaire ko kurumba nkora abana bona bakuyiya nkora bomondi bona bakuchumba kisina cyaba cyakira Badman King yes aikirije pamba ne kiriye mabari kirekinga kuremera kuba zona kiro mpizo zona zikuingana kandi onu cyali waba mwito gange nimede masenga kachofu de masenga kachofu nayi oli muzini nangwa tindi muzini oli okora kikatika kale nywebwire buno nywensibike bisoro byange muka nibyo nkora nibwo muri monkora ekiro ye pamba ne yamabale kireke kusinga kiri zona ziremera ndamukiya bayoni bawo ndamukiza abazaire bange babazi Gloria na byaranga pita nabachali bange ba Naruyo Secondary School oli student nkaba student Naruyo Secondary School warugaho waswera tinka swera cyari singo okyatoza naramukiyo na bagenzi bange ba Premier Secondary School abo twasomera mu mwaka gwa 2010 akusembayo ndamukizayo my girlfriend Mirembe gati girlfriend nkwenda tumweriza akazina akesongoro akorunyoro bakorukiga weshe from Leiji weshe yes usaka tuziniramo kale tinkamanye kurunge kiriya chonka niko kwana kunyumira nkamunyumiremo amabara ga mzee Irumba Fred oli wakatika ra wibozirembo ijama ndi wabuhimba urugire kuno buhimba amabara gawo banyita Irumba Fred bigenda bita koronge muno ozire kusubraga utakule ujungu ebafu ye sente zinga nyonso ubure ensaho era hagati y'emitwaro 8 no muwenda nayo nogano no tunda muteko nayo no tunda nubaho ati nko isa imo kusagiha mama gawanka gezinga kandi zingi muno mutwaro gumugunga era kubogobere kuba iro kasini kati totito nigo muganda ati ekiro ye pamba ne kiro ye mabale kire kisinga kulemera nyoti nkabipima hoga betu amabale gakira betu kanko mukisora mukiyo hababuhimba banyoni babo tinkura mukiya muntu wena obukwenda babo bokusembayo ba Kitara TV mubeo osibe kuru tata osibirota kuroge mukoro amabara gawo tomwechagule katika okuli yakiko nonyirira muno kya muhogo yonka yabonyoro ne kutunyiriza tokuba abana nobalirira balance diet yamani muna ogamba amabara gawo niwo tomwechagule katikara okora mulimo kikatika makanika wa magari kana kora hagasa byo mebichwekera abantu amagari bakiyagagura niyo transport mu bunyoro cya singire ya man abakota garuka pikipiki to kuzisobora piki tuzikanika baitu piki tizifua kiriya naba kama abapichi babavuti bakira kugaba sente ababoda babakondo aba magari niyo bana sente roni zikuba banja muno ekiro ye pamba ne kiro ye mabale kireke kusinga kulemera byona bikuyingana kuba kireriyemo nkuwo mugishora muki abantu babiri bonka omukazi wawe nonde wo kwenda wena kuramucha abakazi bange babiri bo oyina abakazi bayi nigo no munyiriro nagaba Agnes nabyo kusongera nasiti ati abakazi toto yawe kwinizenya mu hano wamabara gabo kale nagaba Agnes niyo mukazi wangu omukuru yabandize wamtekaho enambende byo kusongera nasiti niyo na umukazi omuto kalo sibe kuru kale mukuru we bali kuturamusha osibirota kurunge mukuru ngamabara gawo Friday Joseph ora Kitara TV Friday Joseph bikuru batabita katikara egende etyo akasana baitu na ekizibe kitune mukiri kizibu kimu
amafuta bacha bakasuma no bagamba nti ababoda boda timukunaba mugena muyagwi tu kunaba no bokurora kunoro musei tuli kurungi jase umusaragu ugeza aho ecuceri nyingi baitu ugeza aho baitu baini saba anti abantu abakuru abakuturabwire buno abakora mu government bagezeho batuyame mu kintu kya mafuta baboda tuli kubinda oire katema mafuta gatemba kimu kyatemba nanye mwatembya kandi asina royo kumutwalira zingaho umuntu ati 15 zimugamba tasobora ziku kutakuziku agamba ekiro yepamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera ekiro yepamba ne ya mabale kire kisinga kulemera amabali gakulemera kusinga epamba kati ndamukiya abanywani bawo ndamukiza ababoda bunkora nabo hanu onu mukamurukiriza ibaraki ara onu omayanja nyira ababoda murukiriza amabarabara Braka Mayanja. Niwo Braka Mayanja. Yeah. Kasembye yo Braka Mayanja. Braka Mayanja. Braka Mayanja. Amabara gawo. Mayanja Celestiano Black. Niyo bakurukirisi. Niko genyini. Bati niliyo yenyina bakuwa. Niyo genyini. Toli wa brown. Chikuyoteka ko na afande. Afande. Amabara gawo. Mayanja Black. Niko genyini. Genyini. Bigenda bit. Bigena mpora. Ekiro yepamba ne kiro ya mabale kire kisinga kulemera. Epambe kulemera kubera mu sente nyingi. Kandi ya mabale. Ya mabale remera kuba teri mu sente nyingi. Ndamuki abanywani bawo. Uramuki ababiri. Ndamusoba babiri. Omukazi wawe no muntu wendi wena. Omukazi wange nkora musaba mwetatu musima agata. Na mutabano wange tumusima agata muheterera obubaro burungi nereka kumunyata kandi ataha mukyala wange anti muteko bara sweetheart mami oburungi rungi obukimuri kyange na mamo ngama ya moti amota ne mutabano wange Opio Joseph kandi omustegi soganira musabo ojo bange bestegi ndamusabo Dani ngarika ndamuso Felix bona baramukize twina hono musijoni bamweta kazina kasinga kunyimira kali ko runyoro barukigo barunyankoli ko runyoro aka kan nkunda bubara bu Ruganda ati nkakwereza ko sibe kurungi ati kanda ko runyankole oja kunteraho tindatine Lady Mariam kale sibe kurungi kale bambi ekiro yepamba ne kiro ya mabala kire kusinga kulemera mpaka ya mabale niyo kusinga kulemera ona bachaliyo kusakura mukyawo ego bayingi muno era mukyawo nkababiri basatu namukizoka yobo omukonjo wange ogo omusajja omugufu muno atakusa kuleba ne kirinseri ata kafupi ata kafupi muno kimpi juni kandi ndya kusemba oni ndamukizo masanyarazi era mukyawo no mukyala wawo na mukyala wange mama wabana omukama ko bayiro mwebere to kumwenda kurungi mwina mo obutekiranisi kumusembesa kabereka kodi tumuhereze na kazina kasinga kumunyumira aka Badman Crusher kazinaki akabeta chunchubira maka kazina kabando ekiro yepamba ne kiro ya mabara kire kisinga kulemera ya mabare kulemera niye kusinga ndamukiona ibachali bawo ndamesizo kana muzo abo kuramukiya to kubajuka burungu ema ane gabura ndamesizo nasingwire ndamucyaho na mama wange n'umukazi wange akusembaye kandi abana bawe abana zati toina abana tozara Gazaire karosi beko kukerere kuzara amazina gawo amabara gange bakunyeta Tumushabe Emmanuel Tumusabe uri mukiga ndi mukiga obazire kasumiki mu bunyoro kazalirwamo kale ntazalirwemo iro maziremo emyaka nka 20 norunyoro nukuro rwegere kirungu narwe rwegire mpora bikuru batabitanda katikara hano katikara teina buzibu oire kizibu kiri hananka amafuta nka side ito ya baboda boda atinka iwe ngarura nkware nekisembo kya stika itu kiteka ya Kitara TV webale muno nsimire ekiro ya mabale ne kiro yepamba kire kisinga kulemera ekiro ya mabale niyo kusinga kulemera bako no ja bulemerezi habuwaki habwe ensonga balance amabali gakuba gaina amani maingi nigalemera kusinga epamba yes era mukyawa banywandi babo babiri bonka ndamukizeo kubanza mukazi wange amuna abana bange n'abanyabuzare bange bona bachali banga baboda boda this one clever Theo pop on this one
Icon Pro Media Level Nyongera Give me some more Nyongera Give me some more You the number one sweetie baby Niwe bambi tichawe mize You the number one sweetie baby Niwe wanyegeseze nemize Leka nkukulira kamotoka Bakuruleno yefuka momuka motoka Oba nkukulira kavesi Bakuruleno yesikawo akavesi You are the one who in the million My girl, you are the one who in the trillion You body's attraction Timanyirobo kakulira magician Oh baby, only one money Okusinge vya money Oh baby, only one pay Okusinge vya pay Nyongera Give me some more Nyongera Give me some more kwenda kusima hona nambe ukaikaire no tuhondera munsi za heru nkimanyira ara bataruga hantekane zenu Aboki Mary Precious Winnie munywani wange Kembabazi Flow munywani wange ali mu America akiki kugonza kwenda kusima hona nambe ukaba no tuhondera tubaire katikara ntunyumya muna basajja nabakazi bakatikara kandi ngeri kiri kya baraza kya katikara kaba katale batu kwenda kujukiza ka Jazz Boutique ainengo zone za basajja ne za bakazi first class nungi muno ali Auditor Road mduruga rwa Hoima Ege street ibete ya muzigiti okusaka muterera esimu 0 anana 5 kienda 02 oba 0 kinana na 5 nsanju na mukaga kinana nemu Kagezi Boutique ogenda kujwekya kunyirizeho yes abakatikare nyu muchakalira nka hati aro munywani wange bamwetakimu Amiru wa Safe Life mugenda abahaka ko kunywa karungia Safe Life hali yes na nyowe nkurugana ntekaniza ngenda ale ifo Kamiru ampe yako kunywa ntekaniza tujalika Kitara TV deka ntekaniza no gimalira hanu okwika utaitanamo kile kindi mwikale korongene nyogira sichomenda musajja muri somo ya Mori I sign out Kitara TV kwegesa kumanyisa